Igama ibenhle kwabayingcwele. Isandulelo sesabelelo somthandazo wesabatha. Isabelelo senkumbuzo ezulwane senkumbuzo okuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Yonke khona ngaphathi ihamende ingcwele ithile phezulu inobheni kungenzeka ukuthi abakhohlwa ngokufasa inkinobho kumthetho ukuthi uma umuntu esenkonzweni ayifasi inkinobho phezulu inkosi yobabusa bonke abokwenze njalo amen. Sesifikile kule nkonzo yosuku namhlanje emzini onyazi lezulu ikhala emphefumulo. Sizocela ukuthi labo abazofakaza ngalomzi bethunywa abakubo noma bethunywa amakhosi sezulwini bazobuya la ngaphambili ayisuthi loyo othunyiwe uzukhuluma umuntu ozofakaza ukuthi sicela loyo othunyiwe abakubo ukuthi abakubo batheni ngalomuzi noma amakhosi sezulwini atheni ngalomuzi loyo kuphela ozoza ngapha hayi ozobuza noma uzocela ukwazi ukuthi lokwenza kanjani cha umuntu ozoza ngapha ozokhuluma ngokuthi batheni abakubo ngalomuzi bathena amakhosi asezulwini ngalomzi labo kuphela bazoza ngapha umuntu uthi nguswanibani wakwabani endaweni ethile ngaphansi kwenkosi bani abesehlala endabeni akakanti ukuthi umshumayeli bani nomkhokheli bani umvaka cha umuntu nje usho inkosi sizwa asakhele nenkosi angaphansi kwayo abesehlala endabeni bonke abokwenza inkosi wabusisa amen. Ngapha kujamengweni nentombi zetetele labo futhi abathunywe nabo bokwenze njalo bakhulume lokho abakuthunyiwe bese ukuthi amakhosazana wona nabashumayeli nabakhokheli nomvangeli labo bakhona ngadoda bonke yena yahlabelela ingoma bese mase kufika umbhobha ngamuke bese hlala endabeni bonke abokwenze njalo inkosi wabusisa amen. Yebo akadla isibongo elitshizwa abamhlophe inkosi ngayala. Bakhonza abahle enkosini ngizodlulisa ukubonga mayelana ngalomuzi osekhala emphefumulo sasifikela sabakadladla mhla 30 ku-Agasti sasifikela sabakadladla mhla 30 ku-Agasti sizothetha icala kakhokho wami ongumawuthi udladla ezala umkumpembe nomgabadeli mina ngisolibeni kakhokho umhlophe. Uma kudlulile lapho sengibona ngathi silaka kodwa imiza ayikho kuyasebenza ngamaNazaretha nabanye abantu sihlezi nomfundisi sekhamba ukumshumayela uMajiya uthi uMajiya ngizomhlukanisa mangikhuluma nawe mfundisi ngizothi mfundisi mangikhuluma nalo makhelwane wami bese ngithi mgabadeli uthi mgabadeli njengoba niswele osebenza nakho amakhugwane ngiyathandaza yini lithi-ke elami siyathandaza ngonayo uthi njengoba niswele nakho amakhugwane ngiyaqala yini nithandaze na lithi lami khamshumayeli siyathandaza ngonayo sifakazelane nomfundisi uthi bengivuka ekuseni mase ngibhekene namakhugwane mase ngibhuqa nonke ngedolo mase ngibheka kona amakhugwane mase siyathandaza amen. Ubese idlule lokho ngomhla ka-8 kuNovemba bese la sizothetha icala lakho kuvezi ngicela ukubonga umshumayeli unene ngokuthi uyabathola abantu bakithi
uma silapha abazowashaya u2 imaterial ingafikile sekuthi ntambama khona udadewethu ojwayele ukukhuluma la bahamba ngemoto baphuma ithe sizoqala itiyela yasisiyashayeka khona ngeke sakwazi ukwenyuka la ntaba babuya uma bebuya sasisiyathandaza sibuza ukuthi ngabe kwenzakaleni base kuba khona impawu engiyibona kufana kusezokwenzeka la ngasendaba lento ushiqiniso ngangibalekiswa into eyodwa uma wenzeka into ukhona usubachazela abantu ugcina sekuthola ingoba wena uhamba nosibani ngabaleka ngahamba ngayogeza ngezwe sekubhonga uthi ayike sebonakele sekusukile uthi ukuvezeke uma ekhuluma uthi bantu abami ngiyabonga bengazi ukuthi khona umuntu ongicabangayo uthi njengoba kade kunesididi esingaka ushembe ubethatha izitho zami zomzimba ngoba izitho zami eziningi zahamba nezibukana izitho zami eziningi zahamba nezilwane uthi kodwa into ekade inkinga kakhulu bekubuthopho bami abantu babengulana basebeyathatha uthi kade gijima ke ufuna bona ubuthopho ushembe wathi yakuthola wathi ufuna ke udala kade ezongakha ngani bese ngiphinde kanti ngumuntu amen yonke lento ishopa ngafundisa lensizwa yakavezi eqopha imvunulo mangibuya ngesele angixoxela sengithi mina ngibuzile yini najula khokho akushiya ukukhokho ukugcina uthe batabami oyophuma la uyothutha kathithwe kulolu hambo enkulu ngiyaxolisa angikwazi ukusho leli gama lasho khokho uma ikhuluma ngomajiya ngicela ukuthi umshumayeli amen wathi lokhu uma lapha ya umshumayeli nize lemlalele ngoba akhuluma yasukuyi akhuluma abantu ngiyangizwa ukuthi ngithini wathi umfundisi uyangizwa ukuthi ngithini umfundisi lathuka khona kanti nawe uyaziwa wathi akusuki kuyini kulalele amen lokho ngezenza kwethu ngithi sekufanele ukukhuluma ngizokuthula ngomhla ka28 ngomhla nabo 16 bafika komunye umfethu osegoli bathi into eyenza ukuthi ngasetshenzwe wasaba yena umfethu ukuthi sisabantu sibaphumzela uDisemba uKhisimusi indlu zalazana naKhisimusi lathi akusetshenzwe wamfonela saphuma nomhla ka28 sahamba sayosebenza sathi uphondo phela abawuthiwa basuke eMantanta yimi nondodana wami omdala mase kuzoba huyini osuke eGushu sasufati lababona ngabamfundisi basefana nabathatha siyasebenza ekuseni angizohamba ugesi ngoba sashisela nami sengiyakwazi ukushisela uma elele lomunye eshiselayo kanti ubona la esikhona kunamakhetha amaningi lapha bonke babhekile bafaka amadokolo uthi njengoba simvusa nje sithakazobona lamakhetha okuyibona sinayo athi kwaze kwakuthi ekhaya kujatshule bashiyane le yonke bathi impi ayinqotshwa ngeningi bakhonza bathe enkosini ilokho okugcina cisho ngibonye ukuyitaba ukuyithena umuntu engayihambisa imali umuntu enetransport kanti uzongena esibhedlela ngolesihlanu angithi ngo10 ebusuku athi akasahamba ngake sekukhanselekile kuthe kuphathi leyinsuku ngasephupha umshumayeli majiya wathi umdala yaza ngibona ngentabeni asambe lokukhombisa ikhaya lemphefumulo la eselakhiwe corruption sesinikeza indawo entsha eyakhiwe eyisakhiwo sekhaya lemphefumulo amen bengaseba midokotela lelengazi bekuyibuilding nje ene-face break yasizoba nesango okukhomba ukuthi angiyeli nombani ilokho engikubonile bakhozi bathe ngenzela ukuthi ngikususe lokho ngoba uma ungakhulumanga la ngezinto ezenziwa yendlozi liyakhatheka ngicelela umuzi wakithi bashumeli nabadodwa waseMantanta sengiyekathathi khona ngesikhathi esifishane ngolesithathu ade sobeka omunye umfana nje uma abantu behamba nabangagcina sebelahlekelwe yithemba kodwa sibe sesiqala nomfundisi ukuthi cha sesizobatshela ukuthi njengoba sesihamba lolu hambo lasekhaya lemphefumulo sesiyacela ngachithi kazi make bathi ngedate ethize maphela samlela kuzoba khona umsebenzi kumele uphume isidumbu before
Ngiyabacelela nje noyena ukhokho nokhokho wabo umakhuphula ukuthi akanivali ithuna ngoba nabo bayingxenye abantu abakumukile lokukhamba kakhulu uthola abantu kade behamba nobapha istendi kunzima kodwa bona bayingxenye. Inkosi busisene izwi. Ngiyakhenza inkosi enkulu eSepteni waManazareth. Lo khulumayo uBethembo wabonga isibongo ngaphansi kwenkosi uNtuli kaMaphumulo. Esikhathini esingaphambilini ngike ngagula sikhule nje saManazareth abazali baphenduka baba Manazareth. Sathi masisikhula sisicede isikole sasisituka endleleni kaShembe. Senze izinto zomhlaba masifika la eThekwini. Kodwa kuthe ngigula ngo-2021 ngagula ngathi nje ngiyaphambana nomqondo ekhanda. Kwase kufika omunye umuntu wathi angihambe ngiye kubantu abahlolayo ababonayo. Ngihambe ngiye kubantu ababonayo. Mase ngifika uthi lo muntu uthi ukhulu wakho ufuna umenzele zonke izinto ayezenza. Ukhulu ngizothiwa waye umuntu olaphayo enamakhambi enza zonke izinto ezemhlabeni. Yebandla lasesontweni lithi semakhetheni. Mangibuya lapho lo muntu ngahlala phezu kombhede ngathi gogo noma khulu angeke ngize ngikwazi ukwenza lokho okwenza. Angikuthandi. Kodwa abazali bami sebakhetha uShembe. Ngizokhambisa eBheni yokunikelela ngikwenze isikhithi. Ikhona ngithembisa khona ukuthi ngizokwenzela khona lokho. Kunalokho mina ngamanye ngihlanyise noma ngithathe emhlabeni. Akukho onye engakwenzela khona. Ngihlale ngisindi ngibe ngconywana impilo yami kuba ngathi ngconywana. Uthe ngilele ebusuku usiyafika ukhulu waqhamuka ngakulela tshelela limhlophe lapha. Uthi bheki wawuthi uzwami ngiyelele eBheni awuyanga ngani sengayi njalo lapho ukonikela. Ngithi mina njengamanje ngiyakhona eBheni ngonikela ngivula la ngaphandle. Uthi hayi ungabusayi eBheni. uShembe thina sonke sasiphatha imithi nazo zonke izinto engalungile isiqoqile wasibeka lapha ekhaya imphefumulo. Iphi leyo mali othi yonginikela ngayo? Amen. Ngithi mina nansi la ephaketheni ngakhipha 500. Singamnikeza ephusheni. Uthi hayi let's 400 rand sothenga ngawo uswiti jike uphindele emuva mina sengizosala ngiyinikelela la ekhaya imphefumulo ngaleyo mali leyo. Ilokho bengilethile lapha ekhaya imphefumulo inkosi kusine izwi. Amen. Ngakhetha unazo ezolo. Bangcwele uThembelani Kheso lo wakhona etafuleni khona la eMaqadini. Ayiphamsanisi madoda. Khona la eMaqadini ngaphansi kwenkosi uNgcobo. Bangcwele ngiyengaphupha la engathi ngisesibhedlela angithi sibonakalise. Ngiyengayibona ngisesibonakaliseni esibhedlela. Ngibona kukhona ikhehla edala eligulayo elele phansi. Ngithe mangibona la ngiqhweba lathi mzukulu ozalami. Ngathi mangisondela kulona la selithi mina ngahamba ngibulele emndenini. Ngisacela ukuthi uhambe uyongihlambulukela ekhaya umphefumulo. Bengisacela ukuthi uShembe lapho elikhona lelo khehla ukuthi ahlambulukele ngoba liyishongo ukuthi luba. Alishongo futhi nokuthi iqhamuka kusiphi isibongo. Bengisacela ukuthi uShembe futhi aphinde angikhumbulele angazi noma ngizothi idlozi noma ithonga nginomsanga lapho engihlala khona la engikhulekela khona nje emsamo wami. Njalo emva komkhuleko ka4 mangiphaphama isikhathi esiningi mayengaphaphama ngakhuleka ngabuye ngalala ngiphupha kukhona nje inqwaba kulwamsamo engikhulekela kuona esuke igaya imithi sokukhona nekhambi nje amakhamba aphuma igazi usekuningi nje isixo esikhona. Uxolo baba. Unomsamo wakho onalo elikweni wena.
Baba Mnumzane la ngikhulekela Ima khona. ngiyabuza waba isibongo. Ukheso. Ukhetha abasekhona khetha abasekhona abazali bakho. Yebo basakhona baba. Wena nomsamo uthatha kuyihle sekhona. Ngizothi umsamo nje la ngikhulekela khona nje amaNazaretha awuyikayilo isibani nje kuphela. Uthi nomsamo. Umsamo phela wethu kuba munye la uyihlo enena khona anibike khona bese bakhona indlu. La nenza khona umthandazo bavuka nadlulana nathi. Unjani lo wakho wedwa egcekeni? Ila ngihlala ngedwa ngihlala ekhaya egcekeni. Ngihlala nje ngedwa lapha ikamero nje ngalela ngikhulekela khona. Ima uhlala wedwa uqashile. Ngikashile lendlu la ngihlala khona. Unendlu yakho Yebo. la usebenza ngakhona. Ukhona umsamo kumalunga. Manje wena unowakho usiceleni wawuphembe soba. Awuphephisanga umuntu la ngikhulekela khona. Wena indawo ohlala kuyona ngenxa yomsebenzi nangu kuwazo. Indawo la ngihlala khona nje baba kusetafuleni la ngihlala khona. La ohlala khona. Yebo. Abakumali bakho basekhona. Yebo basakhona. Wabathinta abakumalumuthi bomalume mina ngingaphansi wenu. Yebo bakwazi. Nala ngihlala khona la. Yebo bakwazi. Wawumcela umalume wakho udakeza zokushisela impepha. Hayi angaze impepha ngishisa baba ngifishisa ibali ngishisa isipali nje Cha kuphela. phela ukuthi umzambe lathi ekhulunywa khona wawambikela ukuthi malume wozongikhulumela la ngoba mina nginganini. Ushutha baza. Phela kufanele sifundise izinto ushembe singamenzi singazothi ushembe uyinyanga. Ushembe uNkulunkulu hlayisuthi. Amen. Kufuneka ukuthi ubabiza abakumalume wakho bachazele na umuzi ngwakhile wenu umalume uza kuphethe komalume. Amen. Umuzi wenu lo malume woza uzobika lo kufanele ukubika. So ababikela abakumalume wakho ukuthi uyathumela la ekhaya emphefumulo. Yebo sengabika bayazi nje inkulumo engikhuluma ngayo. Wabamema ukuthi abeze la ekhaya emphefumulo. Yebo sengabambena sebeyabafika. Bayabafika wabasa nomuzi wakhile. Bayawazi baba. Shi ukuthi bayawazi angithi wabo. Yebo. Phela wakho umuzi nokumalume wakho akona wakho. Amen. Umalume wakho khona akhiphe inqebo beka bathi njani. Lelinye waleli ngakhulula manje usungakhuluma ubize obaba nobamkhulu bami ngoba wena unganethi. Sikhulisa umuzi wethu wakomalume noma ngabe usunomndeni nawe. Amen. Bese ukhulula umalume wakho. Mangakhululanga ngeke usuke wakho umsamo. Amen. Kufanele babize umalume wakho hlayisuthi. Bathulele umuzi wabo lo. Futhi ungabagolini uthi abeze lo muzi wakho uma bevumelana nalolu hambo oluthathayo lokuzothetha amacala ekhaya emphefumulo. Uma bevumelana kufanele buyele endlini enkulu ekhaya komalume wakho. Amen. Konke kwenziwe komalume wakho uma bevumelana. Ngaphandle uma ithongo lakho litshela ukuthi mntanami cha emzini wethu lo esiwakhile wakonye unkulumo wakho ubuthundu abakwazi ukumela uNkulunkulu mayengene sesikupa amandla akhabelwa umuzi ubize ukuthi wethu omalume. Sungambiza umalume bese wamcela ukuthi nawo umuzi ila uzophumela khona uze kudluke enhlizweni zabo ukuduka. Amen. Wenza hlayisuthi. Amen. Uma uqikelele besithi komalume wakho kodwa bona bangabi nalizwi abazobeka lapho bebe bengaphikisani ngokwenza kwabo. Amen. Wenza hlayisuthi. Amen. Yesu. Okugcina hlayisuthi. Njengoba usuthi khona ilwane nayo yonke into la uthandaza khona. Ngakho uphesona swethu. Uphesona swethu. Yebo. Umndeni wakomalume wakho ushuzela unikelele ubambisane nawo. Amen. Futhi ungaphumi endlini yabo uma bebambisana nawo. Amen. Ufune indlela ngasenhla komalume wakho. Mangithi indlela ngasenhla ufune la khona oniphethe komalume. Ubambisane nabo unamandla uthenga kufanele uthenga inkomo uthenga izimbuzi uthenga amacala ikhiphe nawo unikele uthenga uwe komalume wakho. Amen. Uyenza lezo. Amen. Kubeka ngoba yakho inkosi ibusisi. Inkosi kusizwe. Ngiyayikhetha inkosi yasePhakameni. Abantu babekhulumela phansi baphutha umpopho. Ngiyayikhetha inkosi yasePhakameni. Lo okhulumayo ubonkosi odabuka endaweni yakwaXeza eMahlangatheni. Inkosi yakuThelezi. Amen. Bawethu ngiphathisiwe phakathi kwaleli khaya. Ekhaya ngithi lapha engizalwa khona.
asitholi ukuphumula empilweni siye sahamba ngokwempilo sedlula kakhulu ekhaya ngendlela yokuthi ikhaya lelakithi wayekhaya njengathi liyavaleka ngoba uma singabantwana eswele sababa besabantwana su8 kodwa manje sesisele sibabili sisele nobaba umuntu oyena odlulile wavala umama empilweni bawethu into ekuyenzeka uma ngabe ehambile ubeqhamuka simbone ewumuntu ozosimemeza okanye uma silele ekhaya uze ukhona othi qo kwesinye isikhathi akubize ngendlela noma ngabe usuke usekuse noma usendaweni kanye nabanye akubize uze kubiza ulele ebusuku uma ngabe kwesikhathi uphaphama ungaphendulanga usekhathini zo12 mhlawumbe ikhathi zabo1 bawethu uma ngabe phakathi kwekhaya ubaba uyena esele naye ekuyazama kube lokuvela ngathiwa abantu abadala abekho usezamile ezama kakhulu wazama phambi kodwa akulungu noma ngabe kuthiwa kwesikhathi uyamthola uthi uzama ukuthi uzomqondisisa ngesimo sabantu abadala ekhaya emva kwalapho uma ngabe efika lo kunento athi uyalungisa sesigcina khona baba Xolo baba uthe wabani songo baba wamthetho uyihlo umthetho yebo umthetho baba mncane kwakho eze uNkulunkulu ekhaya emphefumulo azothola umhlahlandlela azothola ukuthi aboniswe ukuthi uNkulunkulu wanjani ukudinga imphefumulo yabazali bakho engahleki umphefumulo ethuneni ngeke kusize ngalutho ukubalisa lezi ezenzeke ekhaya lokhu sufikile wena la akube uwe obozophetha indlela uphethela uyihlo lalethisa kahle into ekhulunywayo ufuka uyithule uyihlo bese ukhanda usuku ifike niyisabatha azolalela bakwakho uzobese uthola umhlahlandlela ukuthi alungisa kanjani amagceke uyezwa mfowethu yebo lalethisa kahle akala ukuphila lapha ekhaya yebo noma ngaqala namhlanje kodwa ngingoqala ulungile ulalisise kahle baba ngoba ngeke size ukubalisa usho izinto ezenzeke ekhaya ushembe uyazazi lezo zinto nabakulindele ukuthumela bakuthumele konke uzolalela ukuthi ikhambi lokulapha leyo nto lithola kanjani uNkulunkulu amen ngizocela ukudlulisa ngihlale phezulu kwalokho kuyikhona engiphathisiwe ngoba lokhu okugcina kukhona lo ayebizile ngabuya ngumuntu owayegula ngagula ekhaya ngagula nje isikhathi esikhulu kwakhona ukuzama kwasekugcina engathi ngibani umuntu obone ebusuku ngathi phosa isikhwama sami ngaphandle ngase ngigcina ngumuntu ohambile ngabuya ngeza lapha eThekwini la ngihlala khona Amisizwe phela uma ngabe bese ngilapha kwaba nezwi ukuqhubeka nje isikhathi sengila kwaba nezwi kodwa kwaba izwi lomuntu owubaba lomkhulu wathi wathi umzukulu wathi ngicela ubuke la ngicela usukume ubuke la uma ethi ngisondele ngibuke la ngabona umuntu omkhulu ephamba nabantu abaningi kodwa manje bephethe izinto ezizikhali imkhonto na yonke into nje eyisali kodwa kuyena lomkhulu owayebaqankile njengomuntu okuyena ongathiwa yinduna nje ebaphethe nje uma ngabe ebaphethe ebavimba ngambona esesendaweni eyisango uma eza nayo nabo laba bantu ehamba phambili wayesembone gijima eza phambi kwabo wathi no la siyamala yamanini la angeke ingene kuleli sango livele ingene isinomu kanjani le ndawo indawo ababa ushemba kusekhaya lomphefumulo la akungena isinomu kanjani anikwazi ukungena lapha ningcolile nje niphethe izikhali ningcolile anikwazi alungeni uma ngabe ngithi jeqe emva kwabo ngibona abafowethu abathathu ngoba ubaba besiba u4 abafana ngibabona abafowethu engathi bami bayeme odongweni izandla zabo zingemumva zimoshiwe ngamaketango ukhiwe ngizona ngoyikhwiye ingidi uma ngabe kusenjalo bese ngibona
bese liphinde lelizwi likhulume linkombise nabasekhaya bomama ngibabone nabo beseceleni behlukanisile bese lithi lelizwi nampa abantu okuyibona abalishisayo laba bakini yibona abasenkingeni kakhulu laba ungababona nje laba basekhaya bomama lapho cha akunzima kakhulu wayesethi ngiyacela ukuba ukhiphe imali ewu-50 rand wayekhombisa ngapha ngakumkhulu wasekhaya bomama wayesephinda ngapha kuleli khesha eliphethe impi athi mayikhuluma wathi yimpi ngayithwanisakathathu wathi angikhiphe imali futhi ewu-50 rand wayeseengisa ngapha umama wathi angikhiphe o-20 rand nomama ozala ubaba ngambona ngapha wathi angikhiphe u-20 rand bese kuzoba ngabafethu wathi angikhiphe o-10 rand ngathi lapho kuqhubeka ngaphaphama kwababuhlungu kimi ngoba ukulala angikutholi njalo ebusuku alipheli iviki ngibona kuqhamuka abafana bebathathu kube ngathi bakhuphuka endaweni esodongeni uma ngabe befika beza bayalwa bese begabula imbese uma sebefika vele baqhamuka beza kuzotatazela kumuntu ongathi aqasha angazi ukuthi ngishonaphi ngigijima nje emathathini indawo engayiqondi befuna ungiqeda uma sebefikile laba abafana umama yena ekhambeni kwakhe naye ngambone ebuya kodwa wayegqoke ingubo ezimnyama uma efika kwamuntu ozakini ukhaphama kwami lapho bese ngiba umuntu ogulayo nje kumuntu ongadunyawa angayitholi kahle empilweni la ngiyacela-ke la okunye lapho ngabe sengibona umfowethu oyena ngidlala naye lapha wangathi umuntu ohluthuka emzimbeni wami kodwa wayeseguqa ethempelini wayehambe umuntu okuyena yena wayesethandaza ethempelini kodwa uma ehluthuke eguqa kodwa waguqa ngaphandle ngabona angenile phakathi uthe uma ngabe ilungiselele ufuna ukuthatha isitolo sakhe into zakhe ngathi umuntu akwangangenele kwasevezwa imali ewu-2 rand ewu-5 rand no-2 rand kwathiwa anginikelele okunye okugcina-ke nje ngibeke lapho-ke singahlaseleka ebusuku baphinde bangihlasela kwangabantu engathi babona abaningi baphansi kwehlahla phansi bafuthi ngababona emfuleni baphinde bakhuphuka bathi bayangiqeda kwase bakhona okuqhamukayo ngathi uyangisiza engakwazi ukuthi ngathola kodwa emva lapha seliphinde liqhamuka lelizwi lathi ngiyacela uhambe uphindele lapha ekhaya umphefumulo lapha ekhaya umphefumulo yila uzokwazi ukuthi usizakale khona hamba ufike lapha yana ubize bonke abasekhaya bomama lakho ubabize bonke uphinde ubabize bonke nabasekhaya kini bese uyabacela ukuthi ucela becelele okhokho azibonke okhokho abasekhaya bomama becelele nangapha ekhaya kini futhi nakhona bephinde becelele okhokho kubo bonke ukuba bekuyele kubaba unyazi lwezulu ucela ukuthi abakusize bekhiphele abafweni okudini nosizo bakwethu angikutholi ukuphumula ngilala ebusuku angilala alipheli mhlawumbe isibili ngazo into beningi angangiyashiyeka ngibona abantu sekubusiseni baba ngosibusise sekwanele lalisisa kahle ke baba ufikile lapho ekuthume khona cela indlela zezulwini ukuzwa yezwa baba yezwa baba yebo ngosibusise ngiyikhetha inkosi yasehleni noNazaretha inkosi unyazi lwezulu. Igama lami uGuba kaMasibuko ngizalwa eBellville. Inkosi engiyaphele inkosi uHlongwane. Ngicela inkosi yamakhosi unyazi lwezulu ingiphe isibindi. Lihlalo lelami. Abantu bakithi bathe ngikhulume la njengehorikazi ngoba sengibuya okwesibili la esigcawini isiyashisa inkosi ngomhla ka-20 bengiyilana ngomhla ka-27 ukuphela nge-27 kaDisemba bengiyila la esigcawini okokuqala bengaqala ukuthi ufike ekhaya umphefumulo ngathi nje ngiphakama ngithathe nje isitepe ezimbili ngohlala phansi bakhuluma futhi abantu bakithi bathi uzophinda ubuye-ke ngoba inkulumo ayiqedanga ngicela ukuthi ngayelelako ukuthi ngomhla ka-29 kuJulayi ngihamba nenhlanhla ukuthi ngiguqe phambi komnikazi enkangala
enkangala emzini wakhe ngaba nenhlanhla nganikela kuye ubaba sasingaba makhosikazi awu-8 ngakwazi ngakhuluma kabi angizange ngikhulume ukukhuluma okuphelele ngavele ngathi mina ngicela inkosi yamakhosi ingisize ingiphe amandla ukuthi ngidlulisele lo mphefumulo engawuthatha kulo mntwana engawuthatha ngezandla zami. Inkosi yamakhosi yathi inkosi ibusise enyangeni lokuhleli enhlizweni yami ukuthi ngaphindela-ke ekhaya lomphefumulo manje uyokhuluma kahle uthi inkosi yamakhosi ngizocela intethelelo ukuthi ngathatha umphefumulo ngezandla zami loya mphefumulo kwangasiwo wakho kwangasiwami loya mphefumulo kwabo uNyazi lwezulu bathi ngisho ukuthi ngizocela intethelelo kuNyazi lwezulu ukuthi ngicela ngithethelele bese lithethelana nazo zonke lezi alwazi ezahamba zenze lokho. Wenzani? Ngabulala umntwana wakho. Ngabulala umntwana babamshumane. Oh, wamlasha. Yebo baba. Oh. Sephelele. Cha akuphimela musu ufunda phansi into yaziyo kufanele bese ngqondweni yakho mawufunda phansi kungiyongingisi Nitho yazi into thunyelwa yena khuluma yona mawukhulumela phansi futhi sizophupha umbhobo ngoba ngikuzela kuthiwa uzohlambukela lezi zone ezakuthwesa lokho bona. Yebo bamshumayeli ngizocela ke kakhulu intethelelo kuyinkosi yamakhosi ukuthi ngicela intethelelo besithethelela kakhulu ngicela intethelelo kakhulu inkosi yamakhosi ukuthi ngithethelele kuleso senzo sokuthi ngibulale umntwana ngezandla zami ngicela ukuthethelele nalabo gogo abahamba benze lokho kungcola nalabo ababembethwe ileyo moya ngicela futhi inkosi yamakhosi ingithethelele ukuthi ngaphuma esandleni sabazali ngasindiswa ngaya Lumile Ntombi uNkulunkulu ucela ke ngapha amandla uthola umphefumulo ukuthi ushemba akezele lo mntwana acele intethelelo enhliziyweni lo mntwana uze kugezele nabo bonke laba ababenza lo mkhuba thola umphefumulo uNkulunkulu ekhala umphefumulo uthi uzogeza zonke ingane ezabulawa kabushuka zachithwa zalahlwa zenziwa intelezi zenziwa amakhubana uswela kwenza sendulo uze kufikele wayibulala. Amen. Ngicela ukudlulisa kodwa bamshumayeli. Sheshisa manje uloku unqundeke ungakwazi ukukhuluma. Yebo bamshumayeli. Obuye ngicabanga ukuthi lokho okungizisa kakhulu icala elikhulu engalenza ileli lo mhlwehlwe olakule lesithombe ngadlala ngenkomo zabazali bami ngathi ngiboniswe ukuthi kuthiwa ngifanele ngenzele umemulo kwabo 2007 uma kwakusekhona uma ngaleso sikhathi wayilanda ke uma wami inkomo yabazali yahlezwa so ngizocela inteshelo kakhulu kubaba wami lapha elele khona iyo lento engisinda kakhulu ngoba ngisasizwana kakhulu wenzela umemulo ungasewona inkosazana. Yebo bamshumayeli. Wakhohlisa ekhaya. Yebo bamshumayeli. Oh. Siyabonga. Usuyicela intethelelo. Amen. Ngikhetha inkosi yasekhaya. Igama lami nguBongiwe, ngikudala ngizongale ekhaya ngomuntu.
Amsize bo. Ngicela uNkulunkulu washamba ngipha amandla ukuthi ngikhulume. Ingane yami isiyasho ukuthi kufanele ngizothatha uNomacala. Ngicela ushamba ngipha isibindi ukuthi ngikhulume. Ngomunye unyaka 2005 ngathola umntwana. Ngakhohliswa umunye uScotland ngangitholela eThekwini. Wase yangibalekela. Ngathi mangimtshela ngikhulele. Wase yabaleka. Ngicela uShembe angene olimi lwami ukuze ngikwazi ukukhuluma kuyikhona. Lo muntu wabe seyabaleka. Ngase mina sengikhulele ngahamba ngaye esibhedlela eKing Edward. Ngafika eKing Edward ngathi ngicela bangikhiphe ingane. eKing Edward bafike banginqumela u3 months ukuthi ngiphinde ngibuye. Futhi wawenza walokhuza wawunywele lesinye isikhathi awuyenzi semthanda lonto le. Futhi ngabona ukuthi futhi phela ngizothi ngibuya mina ingane izokusina 5 months. Ngabe ngisakwazi ukubuya. Lo ngane ikhona iyaphila. Manje le ngane lesiqedile isikole iqede ngo2024. Ngiyacela uShembe ngoba futhi ngase ngiyibulele ngokwami. Ngicela uShembe ayisuse lokho kufa ayiphi. Wena efanele uyigeze ngani ntombi ngoba wawusuyibulele enhlizweni yakho. Amen. Uyigeze ngani ukuze ibuyele enhlizweni yakho. Amen baba. Asazi ukuthi uzokwenza kanjani ngoba phela izokuza ingane ukuthi umgezelani manje. Amen baba. Uzokwenza njani makubuza ukuthi umgezelani manje? Ngizokhuluma iqiniso baba. Muhleke wena. Ngizokhuluma iqiniso enganeni ukuze ingane ihlambuluke ithande kakhulu ukuthi umama wami uyangithanda. Amen. Kodwa ungasho ukuthi uyigezela ukuthi ngoba uyayibona isinempumelelo. Amen baba. Ugezela ukuthi usudliwa umnembeza ngoba usuphambi kwaNkulunkulu. Amen baba. Okunye ekwenzeka kuba wathi ngo2012 wathola ngakhulele ezinye ingane shuthi kwathi ngitholela ukuthi zazama wena. Ushuthi sachitheka usosiso ngaze sikhiphe. Kodwa saphuma kwaba ngenhloso yami. Sayichitha. Kwakufanele leso sichitheke phela. Ingilosi umntwana wayibulala lo phila. Ibuza ukuthi abanjani abazophila bona lesaphila. Ingane yakho yaphila ngomusa kaShembe. Kodwa usuyibulele. Amen baba. Lo moya ke wengane ulo khahlele ngane. Amen. Ingane ilandela. Amen baba. Kushuthi lezi ngane uNkulunkulu yakho ubuthi uNkulunkulu. Le ngane le yasasithi yodwa. Kwathi ngene ilanga ngabona ukuthi kanti sezimbili ingane sengibona sengila ikhala ephefumulo. Ngokuthi le ngane le yayilwa ifuna ithi yona sayikhipha. Kushuthi into eyenza ukuthi ithi yona sithi ngasayikhipha. Ukuthi ngathi ngahamba ngayekliniki emva kokwenzeka lokho ngoba bakwenzeka into engangayazi iqala ukungenza ngahamba ngayekliniki ngabatshela ekliniki ukuthi ngichithekelwe isisu. Bafike bathi ekliniki bangicheck bathi angisenalutho. Ngabuya ngahlala isikhathi mhlawumbe amasonto amabili ngezwe ukuthi ngathi sekonke khona ngaphakathi. Ngase ngithi mina kulomuntu enganginaye ngathi ngiyagula ngizizwa kahle ngicela angilongithathela imbiza ukuze kwazi ukuthi ngathi mhlawumbe ngiklineke. Sahamba ngasoyilanda imbiza sayiphuza kanti kusekhona ingane ngaphakathi. Le ngane ivele ngoba sengila ekhala ephefumulo ukuthi zazi imbili. Ngiyacela uShembe asithethele sasingayikhipha ngenhloso. Asikhipha ngenhloso. Okunye ngisaqoqabela imndeni yami. Imndeni yami yonke le tenzi kanje uganile. Cha baba. Zilezi ingane zonke iqhamuka nje uganile. Cha baba. Awubonanga ngephutha lokuqala uyaqhubeka futhi. Ulwa nomngcolisi umuzi kayihlo. Mangabe uphethe kayihlo, uma uphethe konyokolume. Ngcolisa umuzi wakonyokolume. Okunye ngicela ukuhlabula imndeni yami yakomalume. Ngelinye ilanga kwafika ugogo wasehlangothini yakomalume. Wafika lo gogo lethe umqalo wendlela wafika wamdaqaza phezu kwendlu elangihlala khona. Mangabe ngilento le ishaya ngathi kuwitshe phezu kwendlu. Ngavuka lapho ngabutha lo moya omkhulu wangaka uqhamuka. Mangithi ngiyaphumela eminyango awukho umoya. Mangithi ngiyabheka ukhethe liphephukile lahlala lapha.
uthe mangala ngavuka ngaphupha ebusuku sekufika lesalwazi sithi lesalwazi ngetho umqalo wendlela sithi angizokhuluma nawe nathi nginandi igazi lakho kufanele ngizokhuluma kulona elisekhaya emphefumulo lesalwazi sithi ngesona sahamba sibulela umuntu sambulala umuntu nje salwazi sathi sicela intethelelo sicela ngesilethele inkomo kuzokuze umncane nentethelelo kushembe umncane nentethelelo nasemndenini ngoba sona sahamba sashiwe emanqweni lokho sasala emanqweni ngahamba ngobatshela ngomalume ukuthi kungesalwazi esivele kanje ngisacela uhlambulukela wena ngasekhaya ngoba sengizangafika ngiyaqala ukufika la embojeni sengicela ukusase ngikusho konke ngicela ushembe uNkulunkulu washemba akhumbule omkhulu wami uthi umkhulu wamanqwakhe esendwede lapha ashiya khona abazali bakhe uthi umkhulu uyacela kakhulu simcela intethelele emndenini wakho ubaba wakhe noma wakhe ngoba akazange abangcwaba akabazi ukuthi bayafanele nokuthi benze njani uthi umkhulu wahamba wayokwakha amaphumulo ethathwe indoda akangidi kamaphumulo wafika wayakwakha khona akaphindanga waya emndenini wakhe ubaba wakhe noma wakhe lokho uthi akazangene ezulwini uboshiwe ngendlela yenasho ngayo ukuthi fanele senze njani wathi yena fanele sihambise emanqweni sithathe imbuzi emhlophe ikhaya emphefumulo sasingakalazi ngaso sikhathi kodwa ekhaya bazange bakwenze ngiyibona lokho wayekusho bahamba balanda umuntu oyinyanga ukuthi azokwenza lokho ngiyacela ushemba mkhumbule lapha khona ngolele semndeni wakhe noNkulunkulu amxolele ngiyabonga Nkosi kusemzweni Nkosi ekhula sekuthemba kaNazaretha. Ngiyamsira. Ngibele sonakaliso la njengoba kuJanuary nje ziningi kodwa ngizocela ukukhaleze ngibona ukuthi mangiqala ingilozi izodumala ngendlela ekwenzeke ngayo. Ngibone ekhaya inyanga ifaka umuqaqale ngibone le nyanga ihleli bese kuqhamuka lezilwane sesithi thina izilweni bese zizungeze ngathi siza kimizini ngithi ngeke lezilwane zisekini angazi ukuthi into engithathe ngayisebela ukuthi singezikini ayibelethi sivutha umlilo zasha lezilwane zangabe seza kimi sengibona le nyanga imba phansi ekhaya ikhipha ushekhaso omhlophe ushekhaso omhlophe unomithi phakathi ukhiphe ubeke eceleni iphinde igubhe ikhipha utshani mayikhipha lokutshani uboshiwe nje buhlangene ivule phakathi ikhipha ikhanda lenkomo ehliziwe ibisikhipha nolimi lenkomo onqanyule phakathi ikhipha ibeke eceleni hayi sidlule lezo sibonakaliso ngiphinde ngibone ekhaya ngibona mangifika ekhaya ngithi ingane azikho ekhaya kuleli ingane ezincane ekhaya ingane ngibona ngihlala ngani ngithi ingane zenu mangifika ekhaya khona amaphala adukudla ayadla lamaphala ngithi mina nyaka la ekhaya India phansi ngithi mina nyaka la ekhaya zephi ingane lingiphendule leli India lithi bahambile banke alikwazi ukuthi bonke lithi banke ngithi nina nihleli la ekhaya ngishaye leli phala liwe lithi phansi life ngiphinde ngishaye leli liwe futhi life ngiphaphame mangiphapha ngithi inkosi ngiyabonga ushembe uyazile izinto ezisesizwe ekhaya mina noma ngila ngithetha amacala ngikwazi ukuya ekhaya wathi umthandazo wa12 awuvuleki ihlezi lana ngithetha amacala ngiphinde futhi ngibona indoda ehlele ekhaya ithi le ndoda yona isikhathele ukuhlala la ekhaya kuthiwa ihlale la ekhaya isikhathele ukuphatha umuthi isebenzisa umuthi igqoka isudu emnyama ngithi mina ngimemeza amaphoyisa mangimemeza amaphoyisa ngithi nayi le ndoda ekhaya ngazi ukuthi ngingedwa nezingane le ndoda ngizoyenze njani avela amaphoyisa mangimemeza amaphoyisa ngisaba la amakhosana asekhaya ngangize nawo la sizothetha amacala kodwa mangimemeza bona uvela amaphoyisa la ekhaya abesephuma namaphoyisa awuthiwa agadile ekhaya abesebuza kule ndoda ithi yona isikhathele ukuphatha lo muntu ekwazi ukuphathela ekhaya ngicela ngidlulise sokugcina ukuthi ngibone ngisemfuleni ngane khona umuntu okhuluma nami ngiyasebenza uthi uyabona yini ukuthi inkosi baphile bonke abantu umsebenzi abasebenza la ekhaya emphefumulo na ngithi mina yebo uthi asekusele wena noNyamboze lopheka ngaki
ngithi mina ke ngicela ukuthi bangiyosele umholo kulomsebenzi engisebenzayo kamasipala. Ngiyabonga Nkosi kusisebenzisile. Ngiyayithetha inkosi yakithi ekutheni umphamu nazwezwe. Bantu abahle basezulwini siyambonga umnini mandla wonke. Umvelingqango wey'ntanane zemphefumulo yabazali bethu unyazwezwe. Sibonge ukuthi emhlabeni wenzile enkulu. Wavula inkundla yasezulwini ngoba inkundla ikhona emhlabeni. Njengamanje khona inkundla ebizwa kuthiwa iMadlanga Commission. La kuthethwa khona amacala ayimbukumbuku angasisindayo. Futhi angeke aze abe namphumela ngoba vele kuyasethenga. Bona uMadlanga lapho ziphuma ley'zungu zey'didi. Kodwa kube khona isisombululo ngoba abayanga umdali wezulu nomhlaba owaziphande yobonakala isukaphi. Abantu bekhuluma ngabo laba abantu labo nabo abebeqhutshwa nje befana njengonodoli ma ingane bajathi unodoli zithi awugijime thina-ke sikhule onodoli bethu ukubumba sathi inkomo yakini uyigijimise ilwe neyakasimamani sathi iy'moto sidume thina sibe izimoto. Nabo-ke awani kukhulunywa ngabo ukuthi bona ezweni abantu abebeqhutshwa izoni ezazingaphambili zasemandulo noma ngakhulunywa ngazo into eyizeleze abayikhulumayo abayenzayo. Mhlawumbe usakele inkundla yasezulwini lapho kuzokhulunywa khona ngomsuka wempande ebonakala phezu kwempilo zethu. Mayibonge Nkosi. Ngiyanxusa umvelingqango unyazwezwe ukuba angisolezele iy'nsizwa ezangithuma ngokuhamba kwasezulwini zakithi kandlela nezakomalume wami kaKhampa. Zingibambise lokukhuluma ngoba lokukhuluma kona komuntu omhlaba lokwathi ushemba sikwethule lokushembe akasikhawe sibakude sazi ukuthi kuphekwe kanjani ezulwini. Sicela yena uNkulunkulu asisekele ukuthi amadoda lawa asithumileyo kube yiwona azosiphathela iqembe ukuze siphakele abantu abathumiwe. Njengoba sila sithunywe imindeni khona othunywa abangani bakhe khona othunywa umndeni wakubo. Lo othunywa abangani bakhe akazukuzwa ukuthi ushembe uthini ngomlomo abantwana abakhulumayo. Kodwa othunywa umndeni uzomsekela ukuba lokukhuluma ungene kule ndlela ungaphumeli ngakuleya ndlela. Mayibonge Nkosi. Nginxusa ngeNkulunkulu uwangiphe izwi lakhe lezi iy'hlabelelo ebhaliwe ushembe zonke kwangezona iy'hlabelelo kahle kahle kwakhulunywa kwagcina sekuyizivumelano ukuthi sonke asikhulume ngamalimi linye kwasekugcina sekuba umhlabelelo. Ngicela-ke ukuhlabelela ihlabelelo sama-51 Inkosi izalokusa onokusa ebusweni umhlaba akuze
alobe lezi sibalo ukuthi asihlatelelwe ukuhlabelela kuthiwe kuvunyelwana Amen. sivunyelwana bese kuthiwa kuhlabelelwe sonke wangeke ushebe ade asihlabalaze sonke kanye simemeze ngengekho. Amen. Sesifikile isikhathi ushembe uyabavusa abafileyo bavele inxa zonke emathulile uje uthixo wethu uyabavusa bonke abalele ukuthi nomhlaba uJehova uyababiza bayovuka ngokushesha siyabenza bayakhuluma lapho ekhaya bekhuluma yonkosi. Amen. Bayakhuluma abanye ngomlomo yabo abanye bakhuluma bezwe emzweni yami yakho ungazi ukuthi ukuthi bakhulume lokho ikhuluma lezi labantwana ade bekhuluma bethula indawo bayithunyeni bekhuluma emndeni yabo nawe azi ukuthi uma kini kwakukhona umuntu okuleleyo inkosi iyakhuluma siguqile ubawunene ubawumshumayeli wamanye baba ushumayeli Dlamini mhlalisa ujonke lapha ekhaya lezisebenzayo wathi ushembe siyamthethelela thina la emhlabeni othubulele kodwa ngale kwethuna lidinga ukuthi liqule locala mayibongozi. Amen. Lapha ekhaya liqula umacala ngayo. Amen. Uthi mawubulele lidinga ukuthi liqule locala nawo bavumile abaleleyo ukuthi nomhlaba wathi ingane zabo ukuthi sekeni ushembe ekale mphefumulo niyosebenza ndeni ngoba zabulala. Ungalindi ukuthi abanye bovukanye mawuzwile ukuthi emndeni wangini khona babebulala woza ubamelele ubathethele amacala ubakhonzele uNkulunkulu ubancengele umbenqange ngazo zonke indlela ushembe amisa ngazo ukuthi asethe amacala ushembe ubezile enkulu lapha ekhaya emphefumulo wathi bantu bami ngicela ningakenali iphalisi lasezulwini ngoba sekuqediwe. Uthenye wenkwenza la iphalisi thina sonke silungisa amathuba oyihlo noyihlo enkulu bayibonkosi. Uma wena ube namandla okuthenga usimende iphalisi lasimende uthi nganikela ngalo Nkosi kuba kwakhiwe iphalisi lakho esempilile ezulwini ushembe wakha amathuba kini. Amen. Uhlanza amathambo ahlazwa amabhubesi. Amen. Nabantu endulo ababebulawa uthatha amathambo abo akayenza impuphu bese kwenziwa ngama-chemicals athize. Ushembe uyakwazi ukuwaguqula awaphetha kudala kabusha awathuma wenza abantu siye kuphathwa izifo zamathambo. Namhlanje abantu bakhala ngezifo zamathambo athi nezifo zamathambo uvenze ufile kunje sizoya kanjani kuphathwa izifo zamathambo ngoku bethu babulawa bahlanganiswa emgodini owodwa bambozwa ukuthi babole base bevululwa ngesikhathi ifika abacindezeli bambululwa bathatha amathambo abo agaywa ahlanganiswa ngama-chemicals kwenziwa izinto ezinhle ezama-decoration kwenziwa amavaza amahle abelumbi benza amavaza amahle abiza imali eyibizayo kuthiwa ithambo lomuntu le vasi lokubona yakwenza ithambo lomuntu usho amathambo okokwethu ngoba wabazi ukuthi zilwane lezi awukho umsebenzi wabo. Uningi ogqitshiwe ongambululwa manje kushembe uyangulula singadingi isilo sonke abantu baseAfrika ubona ukuthi babebulayiso inkukhu bephosa emgodini owodwa ovulekile bagqitshwe ngenkabathi ukuthi bome kube inyama ukuthi sithathe amathambo abo kwenziwe ngazo izinto ezamagugu abo abelumbi. Sizoyeka kanjani ukugula siphathe izifo engeke ezulwini aleke uma asikho isifo ezulwini sekuthiwa uphethwa amathambo azoyeka kanjani ukusiphatha amathambo. Ushembe unyazo lezulu sakele umpula ukuthi uzogezwa yonke leyo mphunga yenziwa okhokho bethu namathambo lokho kungazi ney'ngane zakwethu zasemandulo ukuthi ushembe ayigeze lawo mathambo agezwe lawo ma-chemicals ayefakiwe aphinde awaphethe ushembe awatela kabusha awenza abantu abathume okhokho bethu ababuyisele iy'nyawo mzwini umkwami kabatekuteni ukhala ukuthi ukhokho wakhe iy'nyama zakhe zathathwa izinyoni lezi kuthiwa amanqa afika acokoze aliqopholode ihlo aqopholode ngisho imthambo ebamba ihlo umthole umuntu eseyi-structure leselele phansi esewuphebhezi
zambe namanga uzovuka kanjani umntwana womuntu egcekeni uzozaleka ingane egcekeni ezothwala isiwane qobolazi baze bambone ingaphezu dawa kena asonele ufana leyo lithiwa yini ngendlela enza ngayo impuba kanti ina eyadla yaqeda itubo zakhokho wabo ushembe lapho ekale imphefumulo uyakwazi ukuyilandela lezo itubo azobahlanganisa abantu ababuyise itubo badaleke babe ngabantu bese begqoke amathongo phezu kwethu mayibongo amathambo uhlungu bese manje uzofaka ithongo hayi wonke uzokwenza amakoboko uzokusiza ngani ugogo wakhe inyama zakhe zathiwa yini njengalogogo wakamkabadeni uzokusiza ngani majiya ushembe usenzele into enqazivele emhlabeni amen kodwa siyahlanikezela abanye bafikela inzondo bakhuluma ngekhala emphefumulo aze aphume umuntu aphume elungeni abe nenhliziyo embi ngoba inhliziyo embi uyakhokela uLucifer hlale isongweni senhliziyo yakho abese kwenza ibe umthakathi inhliziyo yakho uzonda into yakhe wena uvumela umuntu ukuba ube nenzondo yena lo muntu ombonayo lapha ekhala emphefumulo thanda wena ushembe umuza wakhe ngoba uzolapha abantu bakithi uyeke lo muntu oyisonto ngalobekiwe lapha kavulisana akazi ukusiza ngalutho lo muntu manje amen ngoba ubheka yena uzokuya uba nenhliziyo embi ube namahlwile agcine sekhokela omubi phela ukhokela isongo senhliziyo engcolile abese ekhamisela imikhuba emibi yenzondo nokubulala kanti inhliziyo yakho uma ithambile ivuma imukwenizwe kaShembe uShembe uyakhokela isongweni senhliziyo yakho mayibongozi abese uShembe eshiya amanyela asezulwini ukulunga nokuhle bese uba nenhliziyo elungile ithi inkosi yanga lo inhliziyo yakho bese inhliziyo yakho umthombo wokuphila uma uShembe ehleli phezu kwenhliziyo yakho uba khona umthombo wokuphila ube nenhliziyo elungile nezinto zakho zithambe zilunge ungabi nenhliziyo eqothile ugcina usungasaboni uNkulunkulu uba noNkulunkulu mina zange ngijabulele ukuba seKenani ubhala umhlangano nofana umhlangano iKenani uNkulunkulu eseyiqubile wabeka ekhala emphefumulo ngoba bengizisile esala uNkulunkulu eqala inkonzo eyivula azayovala udinda isililo wasezulwini uma khala uNkulunkulu izwe linganaba yimibeki hlethele kodwa uNkulunkulu umsaba uhlezi phakathi phezulu lezo sililo kade sililo ngiyazizwe kodwa igcineni uthe lophuma mphethe nonke amen wathi isibusiso siyamazi umlingazwazi amen wathi nawe onisodo isiqalekiso siyakwazi siyazazi impilo izinto eziphuma ezulwini isiqalekiso nesibusiso isiqalekiso nazo sifuna uyise waze nonina wazo sabe sikuduza simbona unabo ngibona ngephilifa uthi yena imali ongizalana ubaba ngibona ngehlokolo uthi yena lo ngizalana usho isiqalekiso isibusiso sithi ngibona ngenhliziyo yakhe elungile uthi uyangizala uma wami lo kusho mina nawe ubaba wami lo kusho isibusiso sithi ngibona ngenhliziyo elungile uthi uyena kwabo isibani sibona inhliziyo ekhothini umuntu wakhe angazi ke mina ukuthi bambone kanjani ngoba baphumile abantu basezulwini bawuthu isibusiso nesiqalekiso baphume ezulwini bobabili bafuna indawo yabo bafuna uyise nonina angabi nomajiya ube uyise nonina usiqalekiso ngokulisana noShembe futhi mangalisana noShembe kodwa mawuzolalela umajiya olisana noShembe umtuse ube semva kwakhe ube yiqembu lakhe umshuthuzele nawe uyafana naye umajiya ola noShembe Ngalanda noNkulunkulu unomqondo ophusile unethongo eliphilayo ethuneni ithongo lakho maliphile lihlambulukile ingcwele phambi kwaNkulunkulu linenhlanzeko ngeke uphumele lokho bakuthi zonke uNkulunkulu ushuthi khona lapho ekhona ngicela nje uma ngale ncwadi yabaseRoma ngithi 11:17 or 17:7
ubhekele ekhayisuthi nabashumayeli ekhayisuthi yashesha ngeke uzolwa uNkulunkulu umithombo lakho liphila manje mawuzothi wena akuyona inkonzo yamathongo lo seyikholelo sesiyafana nabantu abasebenzile omunye ajabulise ukuthi hayi mina ngihlabelela kakhulu esontweni futhi ngizonikezwa kuthiwa ngihlabelele mina ngiphinda kakhulu esontweni futhi mina uzonginika ushembe inkolo uzokusiza ngani lo abantu uyibona ushembe abazele ushembe phela akezele ejile esenyameni ushembe uthixo amathambo ngiphefumula abazali bethu uzele amathongo ethu ushembe emhlabeni manje ushembe ashiya ubukhazikhazi basezulwini ubungcwele ezemhlabeni ngoba ufuna uzobuka ushembe akayoliselebhrate singameni celebrate ushembe ushembe uyise ama-celebrate ngoba uyabona ama-celebrate kade khona wonke osaziwayo bekhona wonke ushembe egcina isiko lasemhlabeni ebulisa indodakazi yakhe bekhona ama-celebrate ey'khuhlaleni akade ngithuka bekhona ey'khuhlaleni ushembe uyise wawo ama-celebrate akakona-celebrate ushembe ungameni-celebrate makhiye ungameni-celebrate ushembe ushembe akafuna ekuthatha hambe efaka la emaplakoni uyenze ngoba umusa uyazi ukuthi siyadla ngaye asivumele shutha kodwa ngoba shembe akafuna ekushuthwa umbenqanga ngoba ungamshutha umgcwalise ekhaya nabalekhe bekendanini loyisho omkhulu wakho akaziwa akanuki ngishukunuka ubuso lusizo emzini kayisho wena kodwa nazi iy'thombe ziyinqaba uyamshutha umenze yonke into ushembe zizeyigcwale nje esifubeni kanti ngihamba zikho lezi thombe zikashembe emathuneni oyisho loyisho omkhulu bakho nogogo bakho kuzosiza ngani lo umntwana wase-Afrika bantwana bakhe basezulwini sifana amandla stage mayibonkosi ushembe emhlabeni uzoqabula amaketango namafindo kodwa abantu bathi hhayi awaboshwa yini yona leyo ushembe la futhi akuyona ekashembe le into yomuntu ukhona umuntu emhlabeni bantwana benkosi ongavusa amandla ethuneni bakhuluma nokade khuluma abantwana babantu ukhona umuntu onjalo kosiza ngani kamajiya lapha emagumbini akho majiya afika afake insonto ey'bovu majiya kanti akhona utho le ngane yakulawo ukhokhokazi wakhe eseyintombazane wayihushula lo moya wakhe unompele usuyintuthu anithunga noko egcineni manje kuba kuzothiwa hayi behla ngapha ngobuza ngapha idla amagoboko kosiza ngani hayi into yomndeni khona isiko elifunakalayo isiko kandini isiko ukuthi umuntu agqoke akadla amagobongo isiko lelo yini igobongo kuba igobongo into engekho empty igobongo kosiza ngani afanele kulungiswe awufuni kwakithi abaseRoma 11 verse 16 ithini incwadi uma ulimo luyingcwele uma ulimo luyingcwele lingabe bakithi ulimo kusho ithongo lonke liphatha impilo yakho ilalo esandleni sokukhohlwa esandleni sokuphosa ilokuboka ihlo bukanyoko lonke ulimo lomndeni wabukanyoko uma lungcwele ngekho mbungamo ungekho mbunge phezu wakho nilapho kayihlo ungekho mbunge phezu wakho ungekho ukwana ngeziqu zamehlo ungekho uxabana uma luyingcwele lelo limo elabo ka-Adamu no-Eva uma luyingcwele lelo limo abaka-Eva phela abakomalume wakho abaka-Adamu abowayihlo uma lungcwele ulimo wilo lenzala umntwana uzala umntwana efike endlini kaJakobe wahlangana izazi wahlangana abakaJosefa nabakaMariya waze wafika ngisho omamncane bakhe o-Elizabeth uJesu wayezala uMariya udadewabo u-Elizabeth umfowabo uJohane angazi uJohane baningi kuthiwa kunoJohane Mbhaphathizi onobani uningi nokushoyo kodwa sinokuthiwa uJohane Mbhaphathizi wafuthi esenakazana kodwa kuthiwa namhlanje uyena babekhona-ke bezobona umntwana uphethe amamure nayo yonke into ney'hlaba nayo yonke into angikho lapho kodwa babezokwazi umntwana ababona inalume nababona inalume kayise nababona inalume kanina nabakukanina nabakukayise babezokwazi umntwana nawe uzele wamungala lonke ithongo lanina komalume wakho lakhuluma zibili lathi wazona umntwana wethu uma-ke lathi ethu lengane bethu usasuke esiwelethini sanyoko udini kuze emhlabeni bethu ethu lengane ushaba komalume umsindo khona ethuneni
lolo libonge ajabule awuqale eqaleni kwethu uma ulibo luyingcwele akukho ukuphela nomsindo khona nempunge akukho ulibo akukho ukungcwele la nempunge khona nengqokozelo uma ulibo luyingcwele injalo intaba wena ikama ngoba wena njiwa wena ngoba khuluma ngawo uzwa wena khuluma sefile umntwana waze wamuhle wathi ngilosi uma kuyingcwele impande uma impande yakho impande yomuntu uma kuyingcwele impande isihlahla nokusibekile nje uyabona lesihlahla esinkulu phambi kondawo ezinhle usuthi siyakudla ukudla kungcwele ehlabathini ngesona sekuzenda Nebona ilinde ihlahla ekhona la uThemba idalile zithi kuda sipasobe inkosi yanga yakhuluma lokho emzini omdala ephakameni ibuza amadoda ukuthi kwenziwa yini lezi zihlahla amadoda encane zona zikhuphale kangaka mina nonde kangaka amadoda wonke aphethe umbudi hayi baba seyibisela hayi wathi hayi ngizongena ngesonto elizayo usho inkosi yanga lokukhanya uphuma ngasonto labothala bangu ngungumashombe lokuthola zabazali ekhuluma namadoda endulo amadoda athile umphendula wabuya ngesabalenza wathi ngiyabuza amadoda yini lezi zihlahla zaba yiqhuqwa zakhuluphala nenondo amadoda ngqi wasezontela thina bosheko ngezulwini wathi lezi zihlahla wonke amazwi akhulunywayo umfundisi akhulume amazwi awele phansi ehlabathini isukume ngikhulume wele phansi ehlabathini wasakhuluma umfundisi okumshumayela engekho umbakela ngiyeza umshumayela wele ehlabathini noma uthi isihlahla zithumele ingqabo ziwamunye amazwi uthi abantu bananikhuluphelele amazwi phana ngabakhuluphanisa nina bantu basemhlabeni nawaziba naweya lamazwi nawaziba naweya athiwa zimba ithi ngelaphesini kuluma uma ingcwele impande anjalo namagama awele magada wangcwele uthengithele izinto yabonke wakithi nawe uthengithele izinto ngoba impande yakho ingcwele iyakwazi ukuguduluza lapha ingabo uhambe ufuna ukudla ikhuphule ngesiko ikufake emagatsheni ubuyele emthandeni uyophumela emaqabungeni amaqabunga abese ekhiqiza isithelo esihle esodliwa sidatshulele kwa isihlahla sihle sithele umango sithele amapentshi sithele lapha amen ingakho kuthokelisa umuntu akancwadwa kulelizwe kaMthandeni into yamanje uncwadi futhi umntakazi kulelizwe kaMthandeni into yamanje kulelizwe umuntu uyagoduka umuntu kulelizwe kutshala umzimba wakhe uyatshala into etshala isuke insizwa kanjani amadoda kulelizwe izomila umuntu atshale olile kula atshalo mhlawumbe useyaphishila ngaphakathi ngoba amadoda kulelizwe ushemba izingapheli besithathwa insipho sezulwini eyafika ushembe embuzini wayikhupha ushembe washithela embuzini isophu nyongo nomswana umfundela 9:19 amaHebrew wayithatha ushembe wayifihla embuzini nabalisraeli wayithatha wayifihla embuzini efike ezweni amaHebrew waqoqela amaHebrew isizwe leso samaHebrew ayisele waphatha amaHebrew ingawuthiwa uHebrew 9:19 wale waphatha ushembe uthi ushembe bantu bami sifihle insipho yokushashazela abantu abahamba sebonakele bedlala impamona waloyo umuntu wathakatha wonke umkhuba semhlabeni uthi ushembe bantu bami uze ningamgqikile umntengane ngoba uyomila othi mayivukavuke nokubola mshashazele insipho ngibeke embuzini nasenkomeni kodwa leyo mpahla khona zambani uhambe emhlabeni usubonile uphikile ngaphakathi hayi ukuthi ayoqala ayise kodwa yomajiya utho akaqo aphishele lezo ibili zakhe ezolika wayetshela sibeke idumbu zakhe sisindile phansi utho namhlanje nganathi isophu nenyongo siyahlambulula sigeza amanqaba nengozi sigeza ubona kwakho namhlanje sifuna ukuthi mase yokuqala umlilo usuphila ufana umlilo nalesimo sakho wafika nazo usewumntwana uthokozwa umuhle umntwana ngathi ngilosi mayibongozi
uyahlandulula ufunda phana kithi sibona ukuthi kuyafakazelela yini abafana badabuko bamzwa imshebe kodwa ngoba bamuzwa bazashitela phansi wayigudla lapha ezweni laselamahebheru Amahebheru 9 verse 19 ngokuba Moses wawumprofeti wayekhethiwe Moses wakuLevi wayezala intombi emisele indoda uMoses akonto yasezulwini wayehamba emhlabeni ezweni laseMpumalanga imemezele imiyalo kubantu bonke njengoba imemezela ngomlomo wabantwana bakhe ngomthetho walithabatha igazi lezinkonyane nelezimbuzi wathabatha igazi lezinkonyane nelezimbuzi nazi imbuzi libophele lapha selithabathile igazi lezinkonyane nelezimbuzi abantu abafike nanenkomo nakumvangeni ukubonisiwe mhlawumbe uNkulunkulu impilo yokukhuluma dathabatha igazi lezinkonyane nelezimbuzi yiyo lelusenza athi asibuye sibe nazemakhaya kanye namanzi nakushebe sona lapha bafuna amanzi ntambama enkonzo ntambama bazapha ngekali imphefumulo amanzi swaphoshe la kusisiwe noboya obovu inyongo uyothola lapha embuzini hiso umswane lokhu izwa imbuzi bathini abantu abangazi bathi embuzi hiso yasezulwini umswane wafafaza incwadi nabantu bonke incwadi yomuntu osedindilise phansi sifunda ngayo ukuthi umuntu uzohamba kanjani umuntu uhambe segula lo muntu uyincwadi bese siyafunda ngayo wayesebafazi ushebele osethatha nhlanzelo isophi umswane nenyongo bese ngeza lo muntu siyageza siyachathazela uhambe emhlabeni ney'ngozi elimazile unamanxeba ugula udlisiwe siyageza namhlanje wafafaza incwadi lesikhuluma ngayo incwadi elele phambi kwethu ethi leli liyigazi lesivumelwano uthi-ke isivumelwano esenziwa mncane nogogo bethu bantu abamasekhamba amasekonakele lokushashaza ngalokhu uthixo aniyale ngabogogo bethu emandulo uthi wafafaza igazi uthente nezitsha zonke zokukhonza wayesefafaza ngegazi uthente abantu umekhaya uhlanjuluka umuntu wakini efika buhlungu ngaphandle lenteke uthi mayigezwe sekhiwa amanzi amanye amancane alizitha abantu ngihlanganisa inyongo nomswane bese ngihlamba izandla nonke mina ngiwuthente mina ngimele laba bantu lensika lo muntu afe ngayo ingaphumelekini uma beseyiphumelekini wazona amathela nangigezanga nento bethuna mayibonkosi yebo ngomthetho imvama yezinto funda kahle yebo ngomthetho imvama yezinto iyahlanjululwa ngegazi imvama yezinto ihlanjululwa ngegazi lomunye umuntu igazi lisebenza kanjani igazi phela mawuyinquma imbuzi iphuma igazi lelo gazi lesivumelwano manquma lembuzi esivumelwano ningakuthula igazi alidliwa ubungibhekele lapho uqeda ngisazi incwadi angisayazi kahle Deuteronomy 12:24 ubungibhekele lapho ukuthi igazi alidliwa ubuyibheke eceleni wena oziqhubeka wena uthi le igazi lesivumelwano ushebanyala ngaso wathini qhubeka khona yini kubibikho ukuthethelela uthi usheba ngeke khona ukuthethelela ngazange bekuphatha phakathi kwalelicala noma phakathi kwalenkundla ethela khona icala umuntu uhambe elimele uma kungathelwa igazi angazange kuchithe igazi akukho khona intethelelo yebo imvama yezinto ayihlambi uma ngazochitha igazi ngiyabona namhlanje abantu bakhohlisa ukuthi hayi uJesu wafela abantu ushebe wanqaba uJehova wanqaba wathesta uAbraham ukuthi thatha indodana yakho ekhonzini ubeke phezu komlilo wathi isandla somlilo ubeke imbunda enkulu esingane yakho bezovela umlilo umenzela umhlatshelo indodana wakho wathi esebenzile uAbraham uNkulunkulu ayithesta inhliziyo yakhe ukuthi uyamthanda yini uthe mayisezokhela umlilo wathi cha Abraham ekazi wekhonindana umuntu akazi alomnikelo phambi wathi phendulame xa kwabhenise eyihlahleni waphendula wabona inqama ebhajiwe wathatha yona umthulu umntana phela besifuna ukubona inhliziyo yakho uyamlalela mthixo umuntu akazi alomnikelo namhlanje tuthi uJesu akomnikelo wabulawa igebengu umusa amaromani abelumbi okhethanelo edaliswa abafowabo
ngombhalo wabo babhale phansi azange zakulawe kodwa abaphela izono zabantu. Uma ukuthi uJesu waphela izono zabantu, hayi ngabe uJesu waphela izono zabantu, ayisaphinde sebona izono. Konje la abantu babona ukuthi wenza izono. Ngana kuba igama utshwala usho ngathi ayiphuzi igazi kaJesu ibani. Uzatana ngikubeka ihlaba ukuthi ibana kaJesu ngalisho njalo. Kuthiwa ibana kaJesu ngathi umuntu mayiphuza ephuzutwana iwayini. Ingoba bathe abafundileyo, we have been conditioned. Saqondiswa ukuthi asithathe lento sikholele lona. Sikondisiwe thina asithathe la sihambe la. Ingakho sikhona siphithana siyingenyama. Khona abafungayo bashaya phansi. Khona lo nobuso bathi engathi ixoxo obamsene ngimona ama social media. uNkulunkulu. Lo muntu sakhophisa naye. Lo muntu usebenzela uLucifer. Amen. Aswazi ukuphithana umuntu osebenzela uLucifer. Futhi abantu bayadla. Labo lezi bephuma social media. Iphuma zinabalandeli kunezimali abayitholayo. Amen. Angeke kulokubisana nabantu abadala. Labo abathukishela ngehlamba nayo impilo. Ungalo uyihlupa ngabo. Lawo bantu angisathi ngeke ubuka bayazi abantu benza lokho. Thina siyenze lokho. Akazi lento enziwa lapha iyakhokhisa. Fanele kwenziwa. Baningi bezwe bathi sifuna ukubeka nawe ube nemali nje mina ngikhuluma nabakashelo mayongosi. Khuluma izikashelo. Badala abantu lapho ama-social media banezinto ngithi nalona izinto leyo igama lakashelo izikashelo izophilisa isizwe mayongosi. Alone nemali. Amen. Lapho lekona ngiqonda ukuthi labo bantu abathukushele yebo uhlungu mina ngicina ngize ngithi akusheba hayi uNkulunkulu ngabe lento ngiyayizikela lento ngithi ngiqophozikana ifuthi ukuze kwaphela ukuthi uqoqola kanjani umlikana ngendlela abadela ngayo kodwa wabona ngikhulisa uJesu kodwa abantu namusinayo ingani washiyo mandulo umqala inkosi ngayezulu uthoya amemeza yathi abantu bami uzisikhathi lapho emhlabeni uzombiwa khona umhlanga kaShembe. Wonke umuntu uzomhlanga kaShembe uza suthisa ingane zakhe uza uShembe aphethe kwabe insini uze kumile umanje umhlanga kaShembe uze kuphumula. Uthi laba abathukushele bakumhlanga kaShembe ngoba bayakhokhela amazi bakhokhela kuphi kambe umbani phezulu uyazikhomba kuphi. Njengoba sibethukushele uthola igidi zabantu abathi uzaba kamthukushele balobe beqofoza ungeni imali ama-1000 angene. Lento enzayo nawe nje isizwe uNkulunkulu awuthuka umoya engcwele. Amen. uNkulunkulu wamguqa masomthukile ungahambi uqeyuka la uNkulunkulu koguqa ngoba uNkulunkulu bese uqhubha umphefumulo ngoba uthuka umoya engcwele. Ushembe uyinkinga ngoba labo bamthwala masebefika uyabaxolela anulentali inkosi Moses. Kodwa kohlangana naye kwethuna asoba salimini awuzubotsho uShembe ubotshwa izwi ngizalile uzofika ibhadla empilweni uyabona mbona mhlawumbe ubuka la sikhona thina lophela usuyisifobu usuzohlupha bayabathi abantu kunandawana nalo bakhuluma amanga ukuba abantu lento abayisho bayazi bayelalela ekhaya ephefumulo njengoba leguqa abantu baziwa phindisile ethuneni benza amacala alipheli icala lenzile. Amen. Kodwa ke ngicela ngisayazi uNaturale. Bekhuluma ngolimo olungcwele. Uthi impande yakho igula ethuneni. Ngeke noma ngishushe bani inkonzo zilandelana ngezi inyanga kodwa waze badinga omajina. Badinizwe lo uNkulunkulu asamini. Baningi nje abapolisi, baningi abashumela, baningi ababhangeli. Yobabeka ukudekela abanye khona nabanikwe. Ngoba mhlawumbe uniwa nje wena bakhipha abatha abantu baningi. Bathi umshumayeli unikeza inkonzo uNkulunkulu usiza ngani? Usho abantu bakithi nabaningi. Ushemba kayizele uzolalela thina. Yazi thina sibe sibayibona athi umuntu ukhuluma ngakho amahle mhlawumbe uShembe uzokuthi ngishayile inkonzo. Kunandaba nawe uShembe. Mawukhuluma ngemisebenzi yakho uShembe ukhuluma ngemisebenzi yakho. Angazingomele lokho ukhuluma ngemisebenzi yakho. Wena yakini thina umsebenzi wenzeni ndini? Wenzeni kwenu? Incwadi kaDuteronomy 12:23 ithi kodwa qinisa ungalidi igazi. Kuthiwa igazi
singalidli igazi lempahla laba bantiswane impahla okhokho bethu abayishoniphiza ngoba mawujukezo isho umkhulu baba ngizonipha nasi iswane dlamini bazosindla kanjani abantu bakini okhokho bakho masebemba kaNazaretha ngokuba igazi lingukuphila eqaleni kodwa qinisa ungalidli uthi awuhlala inkomo ekhaya usukwenza ubene uzufaka upelepele ngokuba igazi lingukuphila igazi likuphila mawuphila awuphumela emnyango futhi awuphumela emgwaqeni futhi igazi yomuntu eligwaziwe ugqumisa abantu bolinyoka usabela igazi umpela umuntu kade sekusiwe la seligazi la ugquma abantu bolinyoka akudlali mnotho yini ingobona umphefumulo wakho ohamba nawe uyabona lo mphefumulo ingakuduma wena sesidumbu sakho wena ugqumisa ubona igazi umphefumulo wakho ukuthipisa ukuthi umuntu njalo lozonela ngokuya amazi umphefumulo yazi umphefumulo uhlala egazini ungabuthi ukuphila kanye nenyama ngobani wabuthi ukuphila kanye nenyama ngobani ungalidli igazi wenze njani pho ulithithe phansi njengamanzi usilele ngenhlabathi kubela ungalidli walidli ukuba kube kuhle kuwe abantwana bakho nabani lapho uyakwenza okulungileyo emehlweni kaJehova ngeke ungawudli umphefumulo sengiphendula mina-ke wena manje uthi laba bantu abashembe bayashuba basahlala imbuzi thina sidlile ekhulumela asidli nje umphefumulo thina esenyameni sinenyama umfanekiso ukuthi wenza umcimbi udliwa yithini kodwa umphefumulo uyokhuluma noJehova umelele imphefumulo yabazali bethu ayibonkosi ingakho kuthiwa le gazi asimosukulidla sikwazi sivukana imilenze nje ingoba sidlile engadliwa amadoda imikhabe ngekho emthethweni kanti adla umbele ahlanganise negazi ayenziwa lekudla umphefumulo lo othi upha abazali bakho mawuhlala inkomo wenzele isihlalo umphefumulo ohamba uye kuye uNkulunkulu ngenqanga inkosi bengenza isihlalo sakhokho kaSibani umphefumulo ngothatha umphefumulo ufake awusele esibayeni sasezulwini bese uyabusisa umcimbi wakini nina nidla inyama uthiwa uthatha uthithe phansi usibekele ngenhlabathi thina abahlala inkomo epalini lapha ekhaya uthi uyazi uhlala inkomo uma umgodi bese ugqiba ngumquba lo mquba lo uyamboza eligazi lona ekuthubelezayo hamba nomphefumulo liyokhuluma nomndeni wakhe liyaphansi kwelamathole liyokhuluma nomndeni ukuthi mina ngiyinkomo ethatha ukuthi nokuthi yenza ukuthi abanye bazodla ngisho igazi ley'mbuzi abanye baphuzisa igazi ley'mbuzi lenkomo uzophila kahle umuntu ophuziswa igazi lempahla omajelo zisiphuza zona hayi umbone nje uqinile mina kade ngiphuza igazi lenkomo kade ngiphuza igazi lembuzi ngiphuza igazi lenkuku usekuthwala lokho awusathethi macala awusenzi imicimbi oyisho omkhulu thwele ngoba uthi umphefumulo wakho awuphumuleke uthungwini umphefumulo abantu bakini ithongo lakho kufanele liphahla nayibonkosi amen ngisho ngavuma uyofika uthole thunelo abantwana bakhe bazizwile uNkulunkulu usakhele ikhaya emphefumulo sizothetha amacala njalo miningi amaphutha ezokhokho bethu emandulo ingane zazana zibone la umuntu ayibona ingane ingana lapha ekhaya lezi ngane zimeli inkumbi zengane zaphuma zathinta zalahla zaphushuka zenziwa impilo ezithoma khubana ingane zenziwa imkhuba kodwa ingane ezapha emandulo namanje zisasebenza umsebenzi wokunyama zibuswa ngamakhubalo ngaphambi zokucela phansi imizi yamadoda ngoba zakho ethuna zenziwa imkhuba zenziwa umdliwa sishile namunya ukuthi nalo nyaka ofika khuluma lokho ngoba lo muzi umelele uthi uzokhulumela yona uzokhuluma ukuhlupheka lapha sethuneni mayibonkosi lapha ekhaya emphefumulo unyazi wezulu umoya engcwele uyazi ukuthi unyazi wakini bathuka abantu usuyogubana bemzamo usubuyela abantu mobuyela ngisho noyisho omkhulu ababuyela okhokho bakho bese bebele umndeni qanga abadala ukona ngenta endlini yangasenta kwenu usheba wakini unyazi wezulu wakini khona kini ngokwesimo senyama usehleli njengamanje kodwa yena umoya engcwele uphela
ukhona njengoba ngiphuza lensizwa lethi nomsamwana unegumbo wena la ukhuluma khona noNkulunkulu la ubuka khona ubiza uNkulunkulu wawushisa nampela wahamba ohlangana nokho noma lwakho uyithungelele ungeze wedwa ngaphandle mathiwa awusenali imumva la uhleli khona-ke ungaphendula-ke ukhale lowo muzi ucele kubokhokho bakho bese uthi yona gumbuleni esokhuluma kulo kodwa ngabe khona mali hamba bikele phela ngoba bakuphikisi mali wonkosi ukukhuthala kuba nempumelelo. Amen. Kodwa kushende ngilandela ngemuva ngemuva indlela utafeni kayisuthi ngokushembe usewakhelile ikhale mpekulu la uzothetha khona amacala utafeni kamengweni ngoba uNkulunkulu sewakhile la uzothetha khona amacala landela ngemuva ulandela ushembe ngemuva akuthumathele ushembe akuthelisa ukwenza ke ufu ngiyakuphelela kuhuphelela umthetho wasezulwini polisi ngiyapha kodwa qale phela uyifune wena ukufanele yini sekufanele sesilungile yini umusanjani uyithatha ngenze lutho thetha amacala kunyawuni wakho bese abawumani wakho bakuphuma konke ukalele khona komani wakho uyihlaleza ngalutho abasumphutha abakuwalisho bazolungiselela ngaphandle uyisho mayithathe uNkulunkulu khona indaba ukuthi uyisho athaqala ashawe isitha simulana engazangone elungile noma impela kumshaya noma njalo uyisho uNkulunkulu manithandi lovuka azokupha amandla futhi avele ukuthi bongena manje bese umthethele icala mayongozi hayi kodwa makusukisele ngule ebesihamba siyisoka sabishinga izabantu wathi kuze unqoma ukuthi namfundisi wayisoka nama ngishiya omalungu ugijima futhi wena manje uyakhuluza isoka elambe kunemisa amadoda wena uphethe wena wena kenzito bona omalungu akuze kenzeke leli dlozi lahleli ima wakho elamanje utahlangana nesigebengu kwakho isoka uma impilo zabo mama kangeke lihlanze uyihlo uyaziwa ingani nathi na ukuthi uzalwa yiso ufundzisa ukuze ulize qotshanyisa ukuthi isoka lamanyana ngoba hamba enza amanyana emzini amadoda engcolisa imizi yamadoda wena usugijima wena mina mina phela ubhokolo wamkhumbuza umuzo wethu mkhulu bazokubulala abakonyolo wakho akubulala umuntu utathilide angene ehlabathini ulanga nje yini kubede kushaka bonke uyinkwe uzugcina usuhlukile sibona ufaka ikhomba zenkukhu indaba antushobela badala badalolungisa kulungiswana hayi ngizola lapho kumajeka ngilungisa umajeka kwamdala umuntu mase uyakela uyabadala umuntu labo kokho ababhibhe phezwakho abahleli nomoya basesikhobweni wena uzobalungisa abathini akaza abadala abantu ufuna udala umuntu laba abayinyanga enkulu noma isangoma esikhulu noma umkhukhulo akazi udala umuntu kuphela into abayenziwa akwazi ukuphefumula umoya womuntu womkhukhulo bawenziswayo bawenza umkhukhu bawenze yonke into la ekhaya impempulo ushembe masizobakhonzela sibanikelele ngalokhu ushembe akushoyo ubantu abami ushembe ekhaya impempulo izinto elula makele nayo iphalisa abantu abami nezinto zonke zasezulwini usephoyi khomba umnyazi bathi lezi ezondlungula masitayitendela masingaqedi sobe sitazivulizisa uNkulunkulu wathi ezulwini sephelile mayibongosi usekhaya uthi abantu abami lothi ngempaka uvrandi thina zobe sifaka umpeme emathuneni oyisho mkhulu amen baye ukukhala embuleni amen kodwa into efunakalayo yonke into yenze ngenhliziyo yakhe ephelele ngisho unganganikela ingakho la ekhaya impefumulo yayithoma kuba ithuba ukuthi asize sizolekelela ukwakhiwa komuzi kaNkulunkulu noma ukusebenza kuthiwa nongenani ukuthi akaze azoguqa empengeni mayibongosi usenziphi isifundo esikhulu shembe manje esizitsha emhlabeni ngicela nonefoni nocingo ayifaka ucingweni lento yakhe engizoyikhuluma manje
isibusiso siphoshe kodwa sizitshalo khona ingoma la ekuthiwa kuzitabhekile kodwa khona izingafani kwezinto mayikhuluma ushembe ile khuluma ushembe ungayizithi mangizwe izwi lakho Amen. Wakhile mangene ebuhleni. Usedingeleleni. Thina omajiya siqamba okwethu. Uze kuphazamiseke izinto kaShembe. Ngoba kunabangani abayihlakanipho abasemva kwethu. Isiphaso kuba izilomo ngesikhathi kwingozi kuba lo dumo lasemhlabeni uphaso. Bantwana benkosi enkulu kithi ebuhleni bamanazareta. Njengoba singayikhala imphefumulo sizokhuluma sizokhala abazali bethu ubushemba abakhumbule lokho ekade kubula ekhala abazali bakhe abaphuphayo phupha ingane zakubo kwethu abantu bakize benyezi umkhombandlela uzolalela kahle emini umuntu amaqala athethwa kanjani mayonkosi emini ezowathula ubushemba ukuthi lamaqala adala abazali bethu ushemba usiphe yiphi inkundla yokuthi siwathethe athethe kanjani mayonkosi njengamanje ushembe usiphe sonke ngokulingana uthi asimakhele iphalisi Amen. Uthi ushembe asimakhele iphalisi Amen. lapha ephalisi udinge usimende abanhliziyo zabo zilesibili zingamaqhawe zamaqhawekazi iphalisi lasimende lu-4,500 ungahlanganisa umndeni wakho unikeze i-account yakhona amakhosazana azifika ama-account nihlanganise nozala usho uziphe 4,500 lo mali unayo nithathe kodwa bayacela phela abantu bangafaki u200 udliwa ama-interest lesikhathi ifaka ibhange litephula kakhulu ifike isimali encane ngoba ungakwenza uyiqoqa imali lo mnikele ekhaya uhlanganise uphela umthamani bese uyafaka-ke kwi-account ekhona ephuma ekhaya lemphefumulo eyala build it bese bakhona i-account yokwakha iphalisi yokufakela icapha kade khona nje ezokwenza ama-measurement icapha namawindi maningi kakhulu bantwana bahle bazenza noma libona nje inhlangothi zonke ngeke ukwazi ukuhlukanisa ifront nebheki yonke inhlangothi zokushembe uzobe amakhumbi amane umhlaba Amen. ukhokho bethwala ngamakhumbi amane umhlaba uzobebuka lapho Amen. noma nibhekile nje ukondrana ngale backgroundini unompembe ewuthuke iphumela nje ushembe uzobebuka amakhumbi amane bamemeza ngesolakhe yasezulwini bevuke emathuneni bade khuluma kuthiwa ubamemezile emathuneni bamenyeziwe emathuneni sebephumile
Amen. Abanye njengoba semasangweni kwangena kulomuzi ngena ngomthetho. Ayizona lenhlanhla umuntu wayekhuluma unenhlanhla. Ubona inkumbi zabantu bakubo bemise esangweni emthwalo yabo. Uthi abathuma imthwalo iledingala kuwele intombi ngoba uyintombi noma insizwa. Hlangana lozalo. Ithola manje ukuthi inkosi na umphefumulo wembuzi sele bathuma imthwalo bayibongosi. Amen. Babethola imthwalo emini. Abayo bethatha indebezi zabantu kube yizona abafaka imithi kuzo ngoba befuna ukuthi imithi yabo ibe unqabodi. Ubulawa umuntu uthatha ugebezi kufaka imithi phakathi. Ubulawa ingane incane uthatha isisu sayo sishaya ngamalumbo singakhuphi. Nangeza umhlolo ukuthi khona umuntu namanje isibindi sakhe esaphila somama ngikhumbula ngoba abantu wamgobhozi sazi noma ba amthombo ibutho le uyibutho lomuntu akusazi wathi wabani uthi mayivuka phezu komntwana ngayikhuluma uthandazela uthi wensizwa zakithi eNazaretha uthi umntwana ngikhuluma kuyena mina nganginesibindi ngiyibutho likashala uthi bathi masebengivulele basebengithatha isidumo bangifaka amalungo bangifaka imithi ukuthi angaboni bakhipha isibindi sami basophela ngencingo basebeke ehlathini mangizoliwa uqale zokwazi isibindi sami ngemkhona bese kuyaphunywa loliwa lempi bayigaduliphi bayinqobe sengiyabuza ngithi mina indaba ukuthi namanje isibindi sami asibolile phela sithola amakhubalo ney'ntelezi nempilo uthi babe nenkolelo ukuthi njengoba nganginesibindi empini isibindi sami leso sibindi nganginaso bazosola esibindini uthi ngicela ngingelele lomntwana intendala ngingelele ushemba iqanga isibindi sami ngoba sosho ngincingo abese sithatha ushembe ayosilungisa siphe amakhubalo abese sibuyisele emzimbeni wami ngoba ngikwazi kaNkulunkulu ngaphelele owakini owakithi la mama usezofetha nje iparadise lo ngubani wena obheke ezansi ubheka ngapha wena wethu kade wena kade wethu kwadukela abantu bakithi sebecabene indlela thola impahla oqala ubathuli kwama mayonkosi zika abantu abaphelezwa akuzona ngoba eyifanayo wakhulumida kanti lethi kwama sathe yalezo kwama wathi lokho kwalumbana wayethi mayeqedwe kulala ingane leyifushula abese thatha lezo ituba ifuna bese uthi inyama yengane abese iyela yome abese onjectina ngayo sidla itubu zenyama uthi ekufeni mangiva bangixosha abazali bami ingcanga zakithi zathi eswini sami udole inyama yomuntu babengadalelwe bona ukudla inyama seziyabuza kuyona lenta ekhuluma phezu kwalomntwana woma ke mina nithi khoma zana nathi hayi khoma zenhlenhla inhlenhla zami uthi emkhona encane wabeyakha namadlelo ukuthi mabe dabulisa isisu somuntu obukazi uphume namathumbu uphume namahlile uthi edole impese yayo ikhoma zayo silethile nathi ngoba ziyasopha ziyasisinda bayishiya nathi abakini okhokho bakho bayishiya nani abantu bayishiya nani ilwana impene bayishiya nani yazi makhuluma ngempene sonke siyathuka kithi akithi siyathuka abantwana bakhe basezulwini impene ngoba wazilithatha ngayo ushebona kadalithi impene ithathe ngayo yafundiswa okhokho bethu ukuthi ayithwali ikhama bese behlala kuyona babhekele ngemuva bahlale enqeni zabo babhekele yona ibhekele ikhompyutha yokubulala imizi yamadoda impela engadalele lokho ayidalele lokho esilokwazana efana nelwane emahlathini kodwa bayifundisa ukuthakathi impela ingane umlungu wayithatha impela ephaketheleni ayifundisa ukuphaka nokudla nesandla bayifundisa ukuthakathi baboshiwe okhokho bethu noma samageza baboboshwe izimpene ingakho kufanele sikwesinikele inkosi lezilwane ezayidalwe ongayidaleli ukhohlakala abagangazo kubo bafundela ukhohlakala senikele bezithula imthwala besashoko kobe uze bajule thuleni mayibonkosi amen siyabonga bantwana bakhe bazizolisa ukuma la inkosi kusisizayo amen umbangela kaThixo somcelela emini ukuthi akhulume afisa ukukhuluma ngoba njengoba efika eqala
ubesizokwehlisa naye esafuna ukuzwa eminye uzobe sekwazi ukunaba naye asiphethe inkonzo. Amen. Sesocela ubusela umsebenzi kaNkulunkulu ngesihlabelelo samashumi amahlanu nantathu 53. Ngicela umuntu abashumayela ukuvunyelwa ngomoya asola ngehlabelo emva komthandazo umbangela wenkosi obese esicela umusa kuThixo inkosi usukuba abangcwele 53 ihlabelo. Amsana umpoko.